I dobrodošli. E pa dobro, hajde da krenemo, pa možda da počnemo od toga u kojoj smo trenutno fazi rata danas i šta je on sve izmenio u Evropi i gledamo gospodina Bjegovića kada postavljam to pitanje. Dakle, 42. dan, gde smo danas? Pa kao što su mnogi očekivali da će ovaj rat, kako je započeo, da će se možda brzo i završiti, u smislu ono kao blitzkriega, očito da su te neke procene bile pogrešne od samog početka, jer nažalost pokrenuti jednu toliku akciju u smislu ljudstva, kompletnih sredstava i tehnike, kao što je to prvenstveno radila ruska strana, u startu se moglo uvidjeti da tako nešto ne može da završi brzo i moja neka predviđanja da će ovo ipak da potraje. Kad kažem da potraje, to je najmanje do možda neke kasne jeseni, a vrlo moguće, ako posmatramo tu neku širu sliku, kako se svi, prvenstveno zemlje Evropske unije na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama odnose prema ovom oružanom sukobu, možemo možda i zaključiti da će on i da potraje možda i par godina, što naravno da niko ne preželjkuje, ali moja neka procena otprilike iz mnogo tih nekih, da kažem, elemenata me navodi na tako nešto. Obično ratovi koji i započnu ovako širih razmjera ne završavaju se. Mnogi su trajali 4 godine pa i više. Nažalost, da. I ono što je primetno i što se osjeća širom sveta je zapravo da embargo, kao što sam i rekao, najave izazvao poremećaj u globalnom snabdevanju energentima, ali ne samo energentima, nego uopšte je reč o ekonomiji je ugrožena širom sveta. Gospodine Kovačeviću, više puta smo pričali o stabilnosti, sada konkretno regiona Srbije, ali i sveta. Šta ovo sad sve može da prouzrokuje, evo kao što je gospodin Bjegović rekao, ne nazira se kraj, tek onda možemo pretpostaviti kakva će ekonomska situacija biti. Možemo li? Možemo li? Pa dobro, dobar je šlagvort profesor dao, ali ja se neću složiti sa njegovom prognozom, naravno, bez obzira što nisam kvalifikovan za ovu vrstu prognoze. A znate zašto? Zato što su crni oblaci, što se ekonomije tiče, i nad Evropom pa i nad svetom. I iz tog polja, iz tog područja dolaze imperativi da se operacija završi ovako ili onako, u to ne ulazim, i da se zapravo svet vrati na kolosek razgovora i politike, pregovora i politike oko toga kako će izgledati i bezbednosna struktura ili bezbednosna arhitektura, kako se to kaže, ali pre svega kako će se izaći na kraj sa sankcijama koje su proizvele, znači sa sankcijama, pa dobro, i ratom i sankcijama zajedno, koje su proizvele tu perspektivu, kako sam rekao, a ona, rekao bih, za sada je još možda i situacija relativno stabilna ili, kako bih rekao, ne, relativno blaga u odnosu na ono što možemo očekivati, već za nekoliko meseci. Tako da ne mogu da kažem da bi mogli imati, ne znam, nastavak situacije u kojoj se nalazimo mesecima, a da ne govorimo godinama, a da to ne rezultira potpunom katastrofom ekonomije i na tlu Evrope, a boga mi i sveta. Što podrazumeva? To što podrazumeva nestašice, što podrazumeva glad, što podrazumeva opštu destrukciju monetarnog sistema i tako dalje. I takvu sliku vidimo i u onim najmoćnijim državama, konkretno u Nemačkoj. Više puta smo imali uključenje. Pa evo, imamo najnovije podatke. Šta kažu? U Nemačkoj, recimo, prema Eurostatu, martovska inflacija prema harmonizovanom indeksu je dostigla 7,6%. U Francuskoj nešto manje, 5,1%, ali, na primjer, u Holandiji 11,3%. Što je za te zemlje previše. Pa to je nezapamćeno, da u tim zonama to su zemlje stabilnosti i monetarne i ekonomske tržište i to je nezapamćeno. I to ako se nastavi, to će do urušavanja potpuno tržišne stabilnosti. Dakle, ona i sada zapravo u velikoj meri urušena, ali ako se tako nastavi, to može za nekoliko meseci eskalirati već na neke dvocifrene. Sad ste vi dali dobar šlagort, kao što je malo čas profesor dao vama, dobar šlagort. Vi ste dali dobar šlagort da upitamo i to zbog čega se onda Nemačka odlučila, pa da tako kažemo, na samo uništenje.
zemlje. Jer činjenica da je Nemačka bila jedna od jačih ekonomskih sila, ne u Evropi nego na svetu. Evo sada vidimo nestašice i prazne rafove u prodavnicama Nemačke. Gorivo je dosteglo više i ne znam koliku cenu. Imali smo uključenje da je bilo 2, nešto evra. Tako da nekako nije očekivalo da će Nemačka da dozvoli sebi tako nešto. Pa ono će ostati svakako i evropska ekonomija broj 1 i nakon ovog sukoba, kogod on trajao, jer njen bruto domaći proizvod je toliko veliki, odnosno prvu sledeću državu, da se to neće menjati. Ali svakako jeste pitanje ekonomske cene tog sukoba u smislu nemačkog programa sankcija, ali jednostavno prethodnih 30 godina Nemačka je stavila ekonomiju ispred spoljne politike, žrtvovala svoju spoljnu političku snagu zbog ekonomskih dobitaka. Sada kada je spoljna politika u centralnom fokusu, kada morate da stekete jedan vid spoljne političke snage odnosu na Rusiju s kojom imate jasno političko neslaganje oko pitanja Ukrajine prvenstveno, onda morate žrtvovati neke ekonomske dobitke. Tako da nakon 30 godina stavljanja ekonomije na prvo mesto, u Nemačkoj konačnoj politika dolazi posle nekog vremena na prvo mesto. Naravno, sada to deluje neobičajno za Nemačku, koja je bila dosta pacifistička država, u tom smislu izbegavala ovakve situacije najčešće. Onda možda jeste neobično, ali jednostavno nužnost politička diktira ove okolnosti, što se bar ove države tiče. Dobro, da, kada je reč o Nemačkoj, ovi potezi koji su povučeni, pa mnogi ocenjuju da je zapravo i pod pritiskom američke politike i da je zapravo i ove posete Bajdena prethodne... Dozvolite ovde da reagujem ipak. Ok, složit ću se oko ovih političkih konsideracija, ali kad je reč o ekonomiji, dakle, neće ostati. Neće ostati svi. I neće ostati sila. Ma ne, GDP je jedna kategorija, veličina o tekućem dohodku i on može se sruši. I evo, da kažemo, najnovije procene, recimo ECB-a, evo da ne idemo u zvanične podatke, Nemački za ovu godinu, to je bila, naravno, ta ekonomija bila prošle godine u godini oporavka, od pandemije i ona je trebala i ove godine da nastavi taj oporavak, ali ona neće već nastaviti taj oporavak na osnovu toga što se sad, ajde kažem, nadovezala ova ukrajinska kriza i onda će sada prema, da kažemo, blagom scenariju imati neki pad od recimo negde ispod 3,6 na negde ispod 2%, 1,6% rasta bruto domaćeg proizvoda. Ali ni to ne znači ništa, ljudi najčešće ne znaju šta znači ta kategorija bruto domaćeg proizvoda. To je mi tekući dohodak, međutim on apsolutno ne govori o izdržljivosti, o održivosti, o preduslovima i tako dalje. I kad gledate preduslove, naime, kada govorimo o nečemu što su ekonomije koje mogu preživeti, recimo katastrofe, rat i tako dalje, onda su to ekonomije koje posjeduju ono što bih ja nazvao, koje posjeduju ono što zovemo prirodni resurs ili bolje rečeno koje posjeduju strateške sirovine i strateške materijale. Tu govorimo, pa jeste, tako je, imate žitarice, imate metale, imate energente, imate i vi kad gledate recimo sada snadbevenost ruskog tržišta na kojem možda nema čokolada nekih i tako dalje, ali svega ovoga ima. Jeftino se vozi, jeftin je hleb, stabilna je monetarna situacija, stabilna i tako dalje. Imali smo danas uključenje iz Moskve da je baš to rečeno. Pa urušit će se ekonomije koje su visoko industrijski bile razvijene i koje su proizvodile finalne proizvode kao što su, na primjer, ne znam ni ja, automobili. Znate, vi sad nemate neke materijale, recimo, za automobile, uruši vam se automobilska industrija, vi ne možete da prodate ili izvezete neki skupoceni automobil, ali onaj kome ste ga izvozili lako će doći do zamene automobila. On ne mora da vozi neki bolji automobil, ali on živi zato što ima, ne znam ni ja, drvo, naftu, loži, greje se, ima hleba i tako dalje i tako dalje. Tako da se ponovo vraćamo to da sankcije više pogađaju. Ali nije gospodin Kovačić negirao ono što sam rekao. Ne, ja sam onda pogrešno razumio, ja sam shvatio da vi govorite o GDP-u kao garanciji da će oni ostati na tom nivou. Pa hoće, neće stići prvo sledeća ekonomija manja za par stotina milijardi dolara. Ja vam pričam da GDP nije indikator održivosti. GDP nije indikator održivosti. Daje se primjer, upravo recimo automobilska industrija koja će u Rusiji nestati jer neće imati poluprovodnika koji dolaze najvećim delom iz istočno-azijskog tržišta koje su uvele sankcije. Tako da
iste možemo koristiti argumentaciju. Ako govorimo o domaćem proizvodu, Nemačka će ostati na 4. mestu, gledam nominalno po PPP-u. Pa neće ostati, ja vam o tome govorim. Pa ne može BDP, nije, pa zato što nećemo... Čekaj, kažete neće, onda nije BDP. Po domaćem proizvodu će ostati na tom mestu gde će... Pa neće ostati, o tome se radi. Ako se nastave sankcije, neće ostati. Zato što će upasti u krizu snadbevanja energentima, zato što će upasti u krizu snadbevanja, ne znam, žitaricama, hlebom i tako dalje, zato što će ostati bez velikog dela tržišta, recimo, ne znam, cela Evropska unija godišnje izvozila jedno 170 milijardi u Rusiju, gde će sada to izvesti? Prekapacitirana je nemačka privreda, francuska privreda, na primjer automobilske industrije, to je sve za unutrašnje tržište, kome će to prodati, nema zamene za to i tako dalje. Nemojte me pogrešno razumeti, ja govorim samo sa aspekta logike i znanja. I brojke. Ja sam to... Također. Evo i gospodin Bjegović bi voleo da se nadoveže na ovo. Apsolutno je ovo tačno što uvažene kolege spominju i napominju, ali pazite, ovdje se samo ne radi sad o ekonomskom problemu. Cijela Evropa se susrela sa bezbednostnom pretnjom. Ono što je najopasnije u ovom trenutku po pitanju prelivanja sukoba, niko to ne želi, ali sagledavajući ono upravo što rade zemlje članice NATO-a pakta, to je ono što ne vodi ka miru ili smirivanju, da kažem, ovoga sukoba. Evo sad upravo je Češka napravila toliko negativan potez isporukom tenkova Ukrajini. Zašto negativan? Negativan zato što to može da dovede do proširenja sukoba. U kom smislu predsjednik Putin je izričito naglasio da se niko ne meša u ovaj sukob. Ali to potpaljivanje vatre traje već 42 dana. Jeste i nastavlja se dalje. Zatim imamo Pa ne može Ukrajina da kapitulira, bi Rusija bila sreća. Ne mislim ja, uopšte ne ulazim u taj deo ko je ovdje u pravu, ko nije oko sukoba, nego govorim samo šta to može da znači u perspektivi, da li može da se otvori novi sukob sa zemljama članica NATO pakta, a prvenstveno je tu Amerika koja negde non stop iz pozadine, da kažem, upravo gura ove zemlje u sukob. Produžena ruka vojno jeste Nemačka, ali gledamo šta i Nemačka radi u ovom sukobu. Treba znati i napomenuti da upravo glavni predstavnici vlasti Nemačke su upravo poreklom, njihovi preci, to jest od gospodina Šolca, njegov deda je bio general SSS-a. Šta to govori? Samo malo, nije besmislica, govorim vam. Nećete besmislica, relativizujete sve. Znate zašto? Svi ti, da kažem, predstavnici te neke vlasti, nego su malo odgajani u drugom duhu, kao što smo mi pojedinci. Recimo, moj deda je nosio partizanske spomenice. Kako sam ja odgajan, a kako su odgajani ti neki drugi? Hoću reći, nose ipak takvu krv u sebi i imaju ipak malo negativne poglede što se tiče Ruske federacije i tih nekih razmišljenja. Znate, nisu nekad bezbednosne provere vršene pa se po dubini ispitivalo poreklo. Upravo danas sutra zbog odluka koje te pojedinci, poslušajte me dobro, znam odlično što govorim, šta mogu da donesu. Neću da terciram ovakvim pričama. Da, hoću reći mnogo stvari. A moram da reagujem, neću da terciram. Prvo ulazimo u psihologističke interpretacije, u nekakve reminiscencije o prošlostima, u nekakve... Veoma važna prošlost, da. Mi znamo, novija, da kažemo, istorija posle drugog svjetskog rata je sasvim drugačija. Ali evo, profesor Bjegović ističe kao bitan faktor. Odnosi između Rusije, ma ne, pa nisu to faktori. Kakvi bre faktori, šta to znači? Pazite, to su sve... Mi imamo saznanja o čipovanim glavama u kojima se nalaze, ne znam nija kakve misli o Ruskoj federaciji i tako dalje. Ne stoje stvari tako, to nema veze. Ovo je izbilo kako je izbilo, ima svoj istorijat. Ali nema slučajnost. Ne raspravljamo mi ovdje o teoriji verovatnoće, nego raspravljamo o temama, onome o stvarnosti koja se događa. I ne možemo mi raspravljati ovdje o tome kakvi su neka, ne znam, nijak psihoanalitički faktori ili već šta god. Slažem se, ali to su ljudi, pazite, ljudi koji... Akademski ljudi, moramo biti pošteni intelektualni. Ne, apsolutno, ali pogledajte samo... Moramo biti pošteni intelektualni. Samo jedan moment. Dok je u svim američkim državama bio prehodni predsjednik, on je vršio povlačenje NATO trupa iz Evrope i nije bio, da, jeste bezbednost. A nije to tema. Dobro, ajde da u ovom trenutku... Ovdje meni najavljeno da će biti ekonomija u pitanju. Jeste, svakako, i pričali smo i nastavit ćemo... na plan psihologističkih interpretacija. Kada ste pomenuli stvarnost, kakva je današnja stvarnost, ja predlažem, Olja, da skoknemo ponovo do Moskve i da pozdravimo ovoga puta kolegu Danijela Simića, predsjednika Udruženja novinara Republike Srpske, koji nam se javlja, eto, iz Moskve. Dobro jutro, pretpostavljam da smo na vezi. Jesmo, dobro.
Dobro jutro i vama iz sunčane Moskve, koja je sinoć bila u snježnoj oluji. Znači, kod vas su isto 4-godišnja doba u jednom danu. Ukratko ste nam rekli kakvo je vreme, ali kakva je ekonomska situacija u Moskvi i širom Rusije, imajući u vidu sve snažnije sankcije. Da li se osjeća nestašica u prodavnicama? Da li je došlo do inflacije rublja o kojoj se također dosta pričalo? Da li su skočile cene uopšte? Pa u odnosu na moj posljednji boravak u Rusiji, koji je bio prije nekakvih 15 dana, nije došlo do velike promjene. Aerodrom Šeremetjevo i dalje je sablasno prazan jer odsustvuju letovi iz pravca Evrope sa izuzetkom Srbije, naravno, i Turske koja radi punom parom. Isto tako, mnoge zapadne kompanije su potpuno obustavile rad u Rusiji, što je neobičan, ali prijatan prizor mene za vidjeti, obzirom da su znači te neke kompanije kao McDonald's, Starbucks i tako dalje, Bloomberg je obustavio rad i tako dalje. No, nije razlika i istovjetnosti u odnosu na nas, ima dosta. U proteklih pola mjeseca došlo je do pada vrijednosti dolara, odnosno evra, čija je vrijednost počela divljati u jednom trenutku, evro je bio preko 130 rublji. Sada je, znači, po posljednjim podacima koje sam ja ispratio, evro je između 94, znači prodajna cijena evra je 94 rublje i to je stabilizovalo lokalne prilike. Što se tiče cijena goriva, na primjer, cijene goriva su negdje oko 50 eurocenti za benzin i dizel, možda oko 60 centi za dizel. Govorim opet ovdje u Moskvi gdje su cijene dosta veće, dok je tečni naftni gas otprilike nekakvih između 20 do 30-35 eurocenti po litru. Što se tiče ovih nekih drugih cijena, interesantno je da se Rusi smiju kada ih pitate da li ima nestašica, da li se teško živi i slično. Oni zapravo ne osjećaju nikakvu razliku prije i poslije specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, ali se svi pribojavaju šta će biti kasnije. Primjera radi, razgovarao sam sa taksistom koji je rekao da njemu se u suštini ništa nije promijenilo u smislu što su cijene goriva ostale stabilne, ali su cijene rezervnih dijelova porasle za 2 do 2,5 puta iz prostog razloga što trgovci, kao i svi trgovci, nisu sigurni kako će funkcionisati lanci snabdijevanja, pa su samim tim u lovećim mutnom podigli te cijene da bi znači, svoja skladišta zaštitili na određeni način od budućih nestašica, odnosno da bi ostvarili neki profit. Jasno. Hvala Danijele na ovom uključenju i uvidu u to kakva je situacija u Moskvi. Pre svega je to ono što nas najviše interesuje. Još samo da kažem, ako dopuštate, naravno da nema nikakvih nestašica hrane, niti bilo šta se primjećuje u Rusiji. U krajnju ruku, eto, litar jestivog ulja je u Rusiji oko evro, što je za Evropu zapravo sada nenormalno. I još jedna stvar, u strateškom nekom smislu gladi ne može i neće biti, jer je Rusija došla u situaciju još 2014. godine kada je došlo do nasilne smjene vlasti sponzorisane od strane Zapada u Kijevu, a Rusija je priznala referendum u Krimu i prisjedinila Krim Rusiji. Tada je došlo do prvog vala sankcija Zapada i Rusija je izvršila jednu od bolnih i može se reći konkretnih restrukturiranja svoje privrede od raspada SSSR-a, prije svega jer se posvetila proizvodnji hrane, koja je do tada bila nešto što je Rusija tretirala da se može riješiti iz uvoza. I Rusija je sad podigla proizvodnju od 2014. godine. Rusija neprestano podiže proizvodnju pšenice i Rusija je po proizvodnji pšenice u svijetu na 3. mjestu. Ispred nje su samo Kina i Indija, a to su zemlje koje nisu uvele sankcije Rusiji. Tako da Rusija neće imati nikakvih problema što se tiče prehrane stanovništva. Problem će biti oko ovih nekakvih središnjih dijelova, odnosno evo rekao sam rezervnih dijelova, odnosno onih stvari koja Rusija ili ne može dobro da proizvede ili ih proizvodi pod znatno skupnim cijenama,
a koji su neophodne za funkcionisanje svakog privrede. Jasno, Danijele, i hvala ti puno na ovim informacijama koji su na neki način i potvrda onoga što smo izrekli ovdje u studiju, konkretno što sam ja izrekao. Gospodin Kovačević je rekao baš vezano za prehranu, ali i za ovu robu. Hvala puno još jednom, Danijela. Evo, u studiju nam se pridružio i politikolog, profesor dr. Časlav Koprić. Filozof, izvini, sa političkih nauka. Tako je, dobro jutro, hvala vam što ste došli. Hvala, bolje našao, praštajte što sam zakasnio. Nema veze. Evo, došli ste taman da se nadovežemo sada na ovaj razgovor. Mi smo prethodne minute pričali upravo o ekonomiji i evo da se i sa vama nadovežemo na sve to. Današnji tekst u Kuriru donosi naslov skupa odluka, sankcije koje su uvedene Rusiji podigle inflaciju i sve više pogađaju Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. I kada je počela čitava ova priča, negde ste i vi u našem programu pričali upravo to, da će ovo sve mnogo više koštati Evropu, pa čak i Ameriku nego Rusiju. Sve ove sankcije koje evo sada su najavljene i za sutra da će doći iz Amerike. Kakav je sada stav i kako predviđate uopšte naredni period kada je reč? Znate, ovo zapadnjaci, odnosno Amerikanci zovu war over proxies, rat preko posrednika. Dakle, ovdje Ukrajina nije samo geopolitički mostobran za agresivne geopolitičke akcije prema Rusiji, već se Zapad uključio na svaki način podrškom ne samo medijskom, ne samo sankcijama, nego i putem dopreme ozbiljnog naoružanja Ukrajini. To je bilo u toku sve vrijeme posle državnog udara 2014. godine. Posljednjih pola godine je to intenzivirano. A sad imamo situaciju da oni otvoreno naoružavaju svim vrstom moguće naoružanja Ukrajinu i onda je tu potpuno jasno da je Ukrajina tu faktički izvođač radova za konfrontaciju Rusije i NATO pakta. I ovo je zapravo, ja se nadam da, čuo sam da je pomenuto prelivanje rata u Ukrajinu, iz Ukrajine druge zemlje. Pazite, prelivanje do toga nikad ne dolazi tek tako spontano. Ali je sad potpuno jasno da su na ovaj posljedan način zaraćene strane ovom ratu i zemlje NATO pakta. Imali smo jednu zločinačku provokaciju koja je obavljena prije nekoliko dana, koja je nevjerojatno podsjeća ono što smo vidjeli u Račku i Markalama. Zapadne zemlje neće ni da čuju da se dozna šta je pozadina toga, a po svojoj prilici, dakle ono što sigurno znamo jeste da ruske snage nisu one ljude ubile koji su tamo snimani posle njihovi leševi po naselju Buča, nego su to radili ukrajinske vlasti. To je jedna od onih zločinačkih provokacija kao i scenarije smo gledali mi 90. godina, da kad se napravi nešto tako, onda posle toga ide zaoštravanje sukoba. I ono što, dakle, 350 ruskih diplomata je širom svijeta proterano kao reakcija na ovo što se desilo u toj interpretaciji zapadnjačkoj kad je riječ o tom incidentu. Vidim da je Twitter pokušava da zabrani, da se ne vidi šta se zapravo tu desi, odnosno interpretacija Rusije postane vidljiva. Dakle, ako Rusi zaista lažu, ako to što oni pričaju je čudna propaganda Kremlja, zašto problem da se to vidi? Ali po svojoj prilici istina nekome smeta i ovaj scenario je po svojoj prilici nešto što odgovara određenim krugovima na zapadu. Produžavanje ovoga rata, mrcvarenje, prije svega Ukrajine, a onda i svih strana u ratu, dakle tu nisu samo Rusija, mi često zaboravljamo, oni imaju velike gubitke i u vojnoj živoj sili i u civilima, to su Donjecka i Luganska republika, dakle tamo jako puno ljudi je poginulo, već više preko 100 civila samo od bombardovanja, znate. I kad sve to imamo u vidu, jasno je da Evropi ono također ne odgovara, ali ona je zapljusnuta talasom rusofobije koje očigledno nije mogla da se proizvede za mjesec i po dana. Ti demoni mržnje, ksenofobije su tamo bili sve vrijeme prisutni. Neko ih je oslobodio strateški, planski, kad je to počelo sve 24. februara. Ali od ovoga, koliko ja mogu da procijenim, prije svega Amerika i Britanija mogu imati neku korist. Evropa svakako ne, a zaraćene strane, prije svega Ukrajina, a i Rusija, boga mi, to im nikako ne odgovara. Da dodam ovdje, izvinjavam se, mislim s obzirom da je lepo objasnio kolega neke aspekte, doduše nisu ekonomski, ali okej, im postoje ovdje i važni ekonomski aspekti. Dakle, nije, prvo, kad je ekonomija u pitanju, to je prvi plan. Dakle, to je prvi plan. Ne postoji, kako ti kažeš, neki drugi plan koji bi bio preko toga. Zato što je ekonomija egzistencija i život. Ljudi, stanovništvo i tako dalje, i to vidite. I druga stvar, ne odgovara, dakle, ovaj rat ni Americi, a pogotovo ne Britaniji. Britanija je zapravo deo Evrope i ona trpi sudbinu Evrope i vidimo i sada kako to izgleda.
uzmite recimo, evo, u Americi koliko je porasla cena goriva od prošle godine u to vreme. 50%. Dakle, također javlja se i podsnabevenost i rast cena goriva. Sad, može se posmatrati perspektiva. Perspektiva je mračnija. Dakle, mi imate veliku ekonomiju, moćnu ekonomiju, ona je imala, recimo, monetu, prvu rezervnu monetu sveta, a sada je pitanje da li može da opstane kao prva rezervna moneta sveta. Pre ne može nego što može. Može li opstati u korpi valuta, kao recimo konvertibilna valuta i tako dalje. Ja pretpostavljam i nadam se da može, ali teško da možemo zamisliti održivost ovog postojećeg monetarnog sistema na bazi, ajde da kažemo, dolara, evra i jena u budućnosti. A gdje je rublje u toj preraspodeli sada u ovom trenutku? To je ocena perspektive. U ovom trenutku rublja nije ni konvertibilna, a nije ni deo monetarnog sistema. Ali sa ovim najavama da bi se moglo plaćati... U budućnosti sa politikama koje preduzimaju sada, kako da kažemo, sile, ekonomske sile, kao što je Rusija, kao što je Kina, kao što je, ne znam, Saudi Arabija, kao i tako dalje, ona može ući u korpu razmenjivih moneta ili sada već postaje delimično razmenjiva, ne znam, preko ovih odluka o plaćanja u rubljama resursa, pre svega gasa, može se to nastaviti i tu se zaboravlja jedna stvar. Suštinska stvar je uvek neka podloga zapravo, a podloga su ovde prirodni resursi. Naravno, ojačani sad još i povratkom na nešto što je bio zlatni standard u vreme Bretton-Woodskog ugovora i tako dalje. Dakle, perspektiva američke ekonomije i perspektiva stabilnosti monetarne i pozicije dolara je ovim ugrožena. Jasno. Izvinjavam se samo, bezuslovno je tačno kada je riječ o ekonomiji. Međutim, ovdje postoji aspekt koji ipak nadilazi ekonomiju. Britanija i Amerika, ovo je njihov projekt. Ovo je njihov projekt zato što su shvatili da gube globalno prevashodstvo i pokušali su dignu ulog. Da, ekonomski oni jesu na gubitku. Ali oni su digli ovaj ulog, ne bili pokušali da zadrže Ameriku na prvom mjestu. To je poprilično upitno i kada je riječ ekonomski, kada je riječ o oružanim snagama, ali oni su bili spremni da rizikuju, da imaju ogromne ekonomske gubitke. Evropska unija nema taj interes, ali Amerika i Britanija misle da imaju interes, mislim da je percepcija pogrešna i da su zaslepljeni rusofobijom i pokušajem da zadrže sebe na prvom mjestu po svaku cijenu, odnosno uz rizik ozbiljnog rata u Ukrajini koji može lako da se prelije, znacima navoda, nedostatak Evrope. Dobro, ajde sada da čujemo i drugu stranu ovde stola, ako je nekako moguće. Za gledalce levo, za nas desno. Kada pričamo već o energentima i o tome da to jeste jedan važan ruski resurs, pre svega, kojim se oni sada negde bore sa svim ovim sankcijama. Prethodnih dana smo pričali i o tome hoće li se američka politika ikada odreći tih snova o ruskim energentima i na koji način mi sada vidimo zapravo da njihova politika ipak ne uzmiče kada je reč o tom pitanju. Evo, to je za vas, gospodin Bjegović. Pazite, jedan jeste od problema, veliki problema je bila energetska bezbednost, koja je, videli smo unazad 5-6 mjeseci, poprilično bila ugrožena, prvenstveno energetska bezbednost Evropske unije. Ali pazite, imali smo izjave, treba napomenuti da čak, koliko je meni poznato, Nemačka ima najbolju cenu kupovine gasa od Rusije, imala je. Čak ta cena je bila mnogo bolja od naše cene koja iznosi $280. A onda im je odgovoreno da oni su sami digli tu cenu u smislu preprodaje tih energenata. Da li je to tako tačno ili ne, ali to je upravo ruska strana izjavila da je na osnovu 10-godišnjeg ugovora isporuke Nemačkoj gasa, da je cena bila mnogo jeftinija nego ono što je prikazano na tržištu. Ali pazite, to je jedan od elemenata kako dođe do izbijanja sukoba, upravo ugrožavanjem energetske bezbednosti. Ono što, kažem, i mene dalje brine, što jednostavno ne vidim od bilo koje zemlje Evropske unije, članice Evropske unije, da ovaj sukob posmatra realno u smislu da se ovaj sukob okonča, to je da se ne raspiruje. Da prepusta se okupira Ukrajina, ili tako? Da Rusija radi šta hoće u svom okruženju. Pa naravno to nije moguće. Mi pričamo da se smiri, a kako će problem da se reši? Kad kažem smiri, mislim na okončanje
na smirivanje oružanog sukoba. Ja vidim da vi zagovarate drugu stranu, jer ja uopšte ni jednu ni drugu stranu ne kažem ko je kriv za ovaj sukob. Znate, ja ne kažem niti da je kriva Ukrajina ni Rusija, ali ono što sam siguran, ko je Ukrajinu gurno u ovaj sukob su upraveno sve američke države. Pa čekajte... Pa Rusija je izvršila invaziju na Ukrajinu, što menjate teze ovdje? Ja primećujem da gospoda ne znaju baš previše o istoriji, pa tako bi bilo lepo da se ne radi samo o istoriju. Kažem, ako bi ulazili, pazite... A tako vas izgledaju, ali dobro, ja neću da se... Kad bi ulazili u istoriju, onda je ono što sam napomenuo, Nemačka nikad nije u tom smislu zaboravila... A to nije tema, ne možete doći. Imamo i ekonomsku i bezbednostnu temu. Pa ne, ali ovdje sad pokušavamo da sve se svodi na to da Ukrajina treba kapitulira da bi svi bili... Svodi se na to, nemojte imputirati nikome. Imputirate profesoru, imputirate nama ovdje. Ko je rekao? Pa ne možete se služiti imputacijama. Pa kažete da ne treba da šalje oružje. Vi ste mladi, vodite računa, postoje bonton, postoji kultura razgovora. Dobro, ne mogu slušati besmislice. Svi smo ovdje kulturni.